Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Pasun imanalla ya Dios bendiciachun nishpa kunanpish kikinta acompañanga pakshamuni. Rikushpa yachashpa shamunchik willagrichun mingashka San Pablo Timoteo hipata kishkashka libro manta. Kunanka capítulo 2 ta yachashun. Kaypika rimakunmi ya Dios pakshimi evangelio mantaka llakita apana sufrina kashkamanta. Dios pakshimi Hebreos libro pika rimanmi kikin ñukaka sufrina kashkata Jesucristo ta rikushpa. Jesucristo llakita apashkata rikushpa yuyarishpaka ñukanchikka mana qillashunchu. Ñukanchikka mana sakirishunchu ya Diospaq ñampi kawsanata purinata. Yurina kanchik kishpichi Jesucristoka wawa pachamanta sufrirka. Kishpichi Jesucristo wacharichun shuk alli lugartapish mana charirkakunachu yaya mamakuna. Mitikushpa rina tukurka Egipto llaktaman.
Ishki wata yaji tigrashpa shamurka Belenman. Shinapis chaypika shuk millay hatun mandak Arquelao pusakushkamanta manchashpa rina tukurka achkata purishpa Nazaret llaqtapi kawsanaman. Chaypimi kimsa chunga watakunakama kawsarka. Kishpichik Jesucristo y Diospa obra ministerio ta kallaririkpika yachachishka washaka paita phiñaqkunaka shuk hatun hakata thangashun nirkakuna. Rikuytukunchikmi kishpichik Jesucristoka kallarimanta tukurikamami llakikunata aparka sufrirka. Chaymantami kay segunda de Timoteo pika apóstol Pablo kariman Cristo Jesusta katijkunaka evangelio mantaka sufrina kashkata. Tantanakushka krikkunaka ministishkata sufrinata evangelio manta. Chinallatik imashina evangelio mantaka sufrina kashkatapishmi yachachin apóstol Pablo ka kay capítulo 2 pika. Chaypajka rikuytukunchikmi chusku yuyaykunata rikuchin chimba purashpa soldadowan, kashpashpa mishanakuwan, tarpushpa kawsawan, chinallatik alli chaskishka obrero sirviwan. Kaykunawanka yuyachinmi sufrinaka ministerishkati kashkata evangelio mantaka itukuy krikkunapajka. Kallaripika rikunchik evangelio mantaka soldado shina sufrina kashkata, verso 3 y verso 4 kayta rimakun. Apóstol Pablo kaypika yachachinmi shuk soldado pa kawsa imashina kashkawan chimbapuran krikkunapa kawsa imashina kanamanta. Kallaripika shuk soldado ka tukuy pacha sirvinapaj karka. Soldado kanamun yaykushpaka kashnami nikkuna kashka. Soldado kunaka harkashkami kan. Ima shuktijkunapi yaykurichun, ima shuktijkunapi mitirichun. Shuk soldado ka soldado mi kan, mana ima shuktij kaytukunchu. Chaytami nikkuna kashka romano hintikunaka. Imatashi nishaninkaika ñukanchik krikkunaman rimashpaka. Yuyachikunmi shuk krik runa, shuk krik warmika Cristo Jesusman rikchaq kanakan sustarina kan kishpichi Jesucristo shina kanamun chayanat mana ima shuktikta mashkana kan. Cristo Jesusmi ñukanchik rikushpa katinaka kan. Shuk soldadoka mana ima shuktik negocio, mana ima shuktik ruraykunapi yaykurinchu satirinchu. Verso 4 nin mayhampish soldado tukushpaka pay kikinpak imata ruranataka mana yuyarinchu. Ashtawanpish payta mandakta kushichinallatami yuyan. Payka mana nishaninchu yachanata sakina kashkata, trabajanata sakina kashkata, wasichita sakina kashkata, wasipi ima rurikunawan katina kashkata chaypi sakinata mana nishaninchu. Krikkunaka maypi kashpapish mayta rishpapish krikkunami kanchik. Y chaytami ñukanchikka rikuchina kanchik. Ima ruraypi kashpapish maypi kashpapish krikkuna kashkatami rikuchina kanchik. Chaytami yuyachin kay verso 4 pika. Ñukanchikka krikkunami kanchik tukuy pacha. Y chaytami rikuchina kanchik. Mana krikkuna kanchikchu domingollata iglesia ukullapi. Chinallatik shuk soldadoka arininmi paktachingapak mandashkakunata. Mana shuk soldadochu pay munashkata ruran. Mana paychu mandan ashtawanpish payka mandaktami charin. Chaymantami nin ashtawanpish payta mandakta kushichinallatami yuyan. Chinallatik shuk soldadoka makanakuypimi kan. Mana rimakunchu kaypika cuartelpi wichkarishpa tiyakunata, samakunata, sirikunataka mana rimanchu. Rimakunmi ashtawanpish shuk makanakuypi kashkata. Y chay makanakuypika uyana kan, chaskina kan, payta manda imanishkata y chaytati rurana kan. Allimi kan tapurina ñukanchik tandanakushka krikkuna. Uyakunchikchu ñukanchik kishpichik Jesucristo mandashkata. Uyashpapish kutin paktachikunchikchu, kazukunchikchu. Kay mundo kay pachapika ñukanchikka uyakunchikmi achka religioneskunamanta rimashkakunata. Pandata yachachikuna, mana allikunajkuna rimakun, mana allikunajkuna rikurin maypipish. Shinakajpipish kikin ñukaka ya Dios rimashkatami uyanakanchik chay chawpipika. Achka kutin ñukanchikka kay mundo kay pacha ciencia hambikuna imanishkata uyashkanchik. Y paykunaka ninkuna ña mana remedio tiyanchu. Ña tukuymi hichushka. Ña ishki horasatami kawsita charin. O shuk semanallatami payka ña kawsanga, o shuk killallatami kawsanga ninkunami ungushkakunamanta rimashpa. Shinakajpipish ñukanchikka yachanami kanchik Dios rimashkata uyanata, Dioska imatati nin. Achka kutin chashna pasashka. Ungushkakunata nishka ña asha punllakunallapaqmi kawsan uni watakunata. Chaymantami ñukanchikka yachana kanchik Dios rimashkata uyanata. Ama kungarishun kikin ñuka mandadota rurajkunami kanchik. Manda mandajkunachu kanchik. Shinakajpika uyana kanchik. Ñukanchikta mandag, ñukanchikta kishpichik ima nishkata y kazunata yachana kanchik. Tukimanta yallika tandanakushka krikkunaka Dios imanishkataka kazunata yachashun. Mana tuki kabalta intendishpapish. Ashtawan rikuytukunchik soldadokunamanta rimashpaka paykunaka wañuytukunkuna mikuy illashkamanta. Inimigokuna shamushpa wañuchitukun. Shinakajpipish chaypajka paykunaka allichirishka prepararishkami kan.
Chayllatatikmi yuyachin apóstol Pablo pish ñamana ñuka kawsakunichu ashtawanpish Cristo Jesusmi ñukapi kawsan ashtawanpish ñukaka wañushpaka mishanimi nishpami nin. Apóstol Pablo ka allichirishka prepararishka kashkamanta kikinka huyashka uyaj allichirishkachu kanki kunanllati wañunkapaj prepararishkachu kanki tantanakushka krikkuna imashinatik kanchik. Shinallatik soldadokunamanta rimashpaka paykunaka kayashkapishmi kan soldadokuna kankapaj tukuy rato wañunka kama paykunaka katina karka soldado kashpa. Chaymantami apóstol Pablo kanin kanka llakikunata api sufri nin alli soldado shina Jesucristopaj soldado shina ñukanchikpi llakikunata apana kanchik. Ñukanchik soldado tukushpak Jesucristopaj soldadokuna kashpaka mana ima shuktik negociokunapi mana ima shuktik kay mundo kay pacha rurikunapi saterina yaykurinachu kanchik. Shuk soldado romanoka kay juramentota ruraj kashka. Ñukaka mana sakirinachu kani, ñukaka mana lluqshinachu kani, katiranami kani, ima tiyakpi ima kajpipish wañunka kama katisha chaytami nikkuna kashka. Shuk makanakuyman regrishpaka. Kuyashka uyakkuna mana tiyanchu laduyaj krikkuna. Diospakshimi Bibliapika mana chaytaka rimakunchu. Sakirij krikkuna, laduyaj krikkuna mana tiyanchu. Chayta ñukanchik allimi intendina yachana kanchik. Shuk krik soldadoka katiranami kan wañunka kama. Mana sakishpa rinchu soldado kanata. Ari, shuk krik urmanmi huchapi, shinapish mana chay huchapi kawsanchu soldado kashpaka. Krik kashkataka rikuchinmi pandarishpapish arrepentirishpa, perdonta mañashpa, y kutin makanakuypi katishpa. Mana lluqshinchu, mana laduyanchu krik soldadokunaka, Jesucristopaj soldado kanamantaka. Katikpika alliwille evangelio mantaka kashpashpa mishanakukuna shinami llakikunata apana kanchik sufrina kanchik. Verso 5 pi kayta nikun. Shinallatik pukllaqkunapish pukllana shinataj mana pukllashpaka coronataka mana hapi tukunchu. Ishkilaya kashpashpa mishanakukuna tiyan. Shukkunami kan alli yachaq profesionalkuna. Shuktikkunaka kallarikuqkunalla, shuktikkunaka munaqkunalla, simpatizanteskunalla. Profesionalkunaka chaypaqtik ña kawsankuna. Kutin kallarikuqkuna, kutin simpatizanteskuna gustajkunallaka kikin ñuka shinallatik wakinpi kashpanamun lluqshikkuna. Mana kaypika rimakunchu kunanlla kallarikuqkunata o gustajkunallata. Rimakunmi profesionalkunamanta, alli yachaq kashpaqkunamanta. Chaypaqka paykunaka tukuy tiempota kun harkarinata yachankuna, shinallatik disciplinata charinkuna. Harkarina tukun mikunapi, mana paykuna maypish kachun kawsay tukunkuna, paykunaka alli samarina kan, ashakunallami chaykunataka paktachin y chaymanta alli kashpashpa mishanakuqkuna kan, y chayka nishanin llakita apana sufrina kashkata. Shinakajpika alli yachaq profesional kashpashpa mishanakuqkunapajka sapishinaka kanmi harkarinata yachana, disciplina, paktachinata yachana. Ñukanchikpish kuyashka uyakkuna, Jesucristopaj kashpashpa mishanakuqkuna shinaka katiranami kanchik. Punllanta alli kazushpa, alli paktachishpa. Kikin ñuka sakinchik espiritual ruraykunata, chaykunata paktachinata sakirishunmi, killashunmi. Kikin ñuka sakinchik ya Diospaj shimita rizanata, ya Diosta mañanata, sirvinata, mana shamunchik, mana purinchik iglesiamun cultumun, ñukanchikpish kashpashpa mishanakuqkuna mana entrenaqkuna shinallatikmi sakirishun, urmashun. Ministinchikmi chinakajpika ñukanchikpish makanakushpa shina katinata, sufrishpa katinata kashpashpa mishanakuq shina. Shuk kashpashpa mishanakuqka paktachinmi mandashkakunata, harkashkakunata, ninchik reglas y normas, disciplinata charina tukun shuk kashpashpa mishajka. Mana pay munashka shina kawsay tukun, mana pay munashka shina kashpay tukunchu. Ñukanchik krikkuna kashpashpa mishanakuypi shina kanchik. Pero chaypajka kikin ñuka paktachinami kanchik Dios mandashkakunata, Dios yachachishkakunata, Dios rimashkakunata. Ya Diospaj shimi Bibliapi rimakushkakunatami ñukanchikka kazuna paktachina kanchik. Shinapish llakirinchikmi kay punllakunapi achkakuna ya Diospaj shimimanta mana yachashuninkuna. Ñukanchik mana kazushunninchik, mana munanchik mandashkakunata paktachinata, ya Diospaj shimipi Bibliapi yachachishka mandashkakunata. Chika chaymantatikmari kacharishka kawsay, hatun llaki kawsayta rikukunchik charinchik kay punllakunapi. Chika chaymantami ñukanchik wasiukukunapi, familiakunapish hatun llaki tukukunkuna. Mana mandashkakunata kazukushkamanta, mana yachachishkakunata chaskikushkamanta, paktachikushkamanta. Chaymantami ñukanchik churikunapish paykuna nishkata ruwankuna. Paykuna nishka ñanta rinkuna, mana kazushunin mandashkakunata yachachishkakunata. Imashik kanman ñukanchik congregación, ñukanchik iglesiapi. Mana tiyanga shuk orden, mana tiyanga shuk harkashka, shuk reglamento. Mana yachashunchu ima hora kallaringa culto, ima shinati ruwashun cultuta, ima horati tukuringa culto. Hatun llakimi kanman. Shinapish tukimanta yalli kay ya Diospaj obra ministeriopika
charina kanchik mandashkakuna yachachishkakuna y chaykunata ñukanchik paktachina kanchik kazunata yachana kanchik. Ñukanchik kriykunaka mandashkakunata yachana kanchik ama pandata yachachinkapak shuktikkunaman. Chinallatik tandanakushka kriykunaka evangelio mantaka sufrinami kanchik agricultorkunashina. Verso 6 manta 13 kama rikuytukunchik shuk tarpushpa kawsak runa agricultorka sufrik runa kashkata. Tukipacha payka sufrin. Manarik tarpushpa, tarpunapi, tarpukushpa, tarpushkawasha, cosechanapakpish tukipacha llakita apan sufrin. Apóstol Pablo kachimbapuran shuk tarpushpa kawsak shuk agricultorwan. Verso 6 pinin tarpuk runapish granuta hapingapakka ashpata chaykuyta ñutushpa allichinraqmi. Mana rimakunchu killa tarpuk runamanta. Hasta onpi shuk agricultorka, shuk tarpushpa kawsak runaka trabajanmi krishpa, trabajanmi huyaywan, trabajanmi shuk esperanzawan. Puntaka trabajana kan, chaypuwashaka shuyana kan, agricultorkunaka pacienciata charinkuna. Yuyarinkapak, mashna tiempo tatik shuyana kan, papa, habas, trigo, arroz, ima shuktik granukunapish, mashnata shuyana tukunchik, rakuyanga kama, granuyanga kama, cosechankapak. Chay tiempo pika, cuidana ama ima shukti animalkuna mikuchun, mapak hiwakunata laduyachina, llukshichina, hashmana ninchik. Tuki punlla ima trabajana tukun intipi, achka polvo ima, chuspikuna ima, chaypu washa chinallatik hambina imapish tukun, tuki chay washa kutin cosechana punlla shamun. Agricultor kanaka kari kunapakllami. Sufrina kashkamanta, llakita apana kashkamanta, chaypu washa kuti kushikuy tiyan. Apóstol Pablo yacharka agricultor kunaka sufrik kashkata, llakita apak kashkata. Y chaymantami chimbapuran kriykunapish llakita apana kashkata, sufrina kashkamanta, kriykunapak kawsaypi Dios shatik musukyachikpi cambiakpika kutin achka kushikuy shamuq kashkata yachachinkapak yuyachinkapak. Y shuk punllaka hawapachapika wiñaypak kushikuyta charina kashkata tukuy llatik tandanakushka kriykunaka. Kriy kawsaypika llakita apana sufrinami kanchik, chinapish mana ñukanchiklla kishpichik Jesucristowan. Paymi ñukanchiktaka animachin, paymi ñukanchiktaka kushichin. Kaypi apóstol Pablo yacharka payka ñalla wañuna kashkata, paytaka wañuchikrirkakuna. Y chaymantami ministerka apóstol Pabloka Timoteoman kay yuykunata sakina, ñukanchikmanpish yachachishpa sakina, llakita apashpa sufrishpa Jesucristomanta katichun, llakita apashpa sufrishpa katichun alli willi evangelio mantaka. Chinallatik rimanmi apóstol Pabloka sufrina kashkata shuk alli obrero shina. Verso 14 manta 26 kama chayta rikuytukunchik. Rimakunmi shuk esclavo shina, pero shuk alli esclavo shina ñukanchikka paktachina kashkata. Verso 15 pinin kanka Tayta Dios alli nishka sirvik rikurinkapakka imalla rurana kashkata chay yuyay ruranki. Chashna allita rurashpami imamanta mana pingarinata charinki. Kashkatatik willak shimitapish yachachina kashka shinatak yachachinki. Shuk chaskishka, shuk allinishka obrero, shuk imamanta mana pingarinata charik sirvika, mana yanga tiemputa perdingachu kay chay ima yanga parlukunapi, ima yanga piñanakuykunapi. Ima manapish bali parlukunapi mana satirinchu. Kaykunataka yuyachinatikmi kanki. Ima manapish kanamanta ama rimanakushpa piñanakuchu. Apunchi Jesuspa ñawpakpi yuyachishpa kunay. Chaykunamanta rimanakunaka imapak mana allichu hasta wampish uyakkunatamari chingarinaman apanga. Tiyanmi yanga imapak mana vali parlukuna. Wakinkuna kaykunamanta rimashuninkuna. Kishpichi Jesucristo hawapachamun rishpaka mashna kilómetros tashik rirka. Kishpichi Jesucristo pa aychakaraka ima colorshik karka. Ichashna shukti imakunamantami tapuyta churankuna rimanakuyta kallarankuna piñanakuypi kaykunkuna. Yanga. Verso 16 pinin hasta wampish yanga mapa parlukunataka pakta uyangiman. Chay parlukunaka Diosta mana mancha kanamanmi ashtawan apanga. Sakishun yallimana rimanata rurayta kallarishun. Rikunchikmi hintikunaka manchanayta rimarikuna tiyan, pero imatapish mana ruankuna. Chinallatik manchanayta rimakka huchachimpishmi, llakichimpishmi, dañuta ruanpishmi. Chaymantami alli kan ashtawanpish pillillata rimana y ashtawan rurayta kallarina. Kaykunashka wasi ukupi kusa warmipaj, panikuna, ama achkata rimaychikchu, ashtawan ruraychik. Karikuna, ama achkata rimaychikchu, ashtawan ruraychik. Ashtawanpish ñukanchik tiempo tamañachishun uyankapaj, ama rimarikunkapaja. Verso 16 pika nikunmi chaymanta harkari, ama chaypika yaykurichunin, ama rimashun ima yankakunataka. Ashtawanpish shuktikkunata bendicianapaj, shuktikkunata ayudanapaj shimikunata ñukanchikka rimanakanchik.
Shuk alli nishka obrero ka yuyaypimi Diospak shimita yachashpa katin. Allimi yachachin. Kaytami nishanikun kay verso 15 pika. Kanka Tayta Dios alli nishka sirvik rikuringapakka. Imalla rurana kashkata chay yuyay rurangi. Chashna alli rurashpami imamanta mana pingarinata charingi kashkatatak willak shimitapish yachachina kashka shinatak yachachinki. Wakinkunaka pingarinkunami krij kashkata yachakshachinata krijkuna shina riksirinata maypi kashpapish. Diospak shimita mana riksishkamanta. Mansankuna ninkuna paykunaka Bibliamanta ñuka mana yachashkata tapukpika imatatik nisha. Ashtawanpish ñukanchikka punllantami yachashpa katina kanchik Diospak shimi Bibliataka. Verso 17 nin, chayta yachachikkunaka ismuchik unguy shinami wasan miraringa. Himeneuwan, Filetowanka ñami chaykunapurapi. Shuk alli sirvik, shuk alli obreroka yuyaypimi purin chay pandata yachachikkunata harkangapak ama chaskingapak. Shinapish rikunchik hatun llakimi kan. Alli ñanmanta kashkapi kawsakushkamanta, alli ñanpi purikushkamanta laduyashpa rinkuna achkakunapak krinatapish pandachin muspachin. Shinashpaka uyakkuna kay punllakunapish chayshina pandata yachachikkunaka rikuringa uyaringami kayta chayta nishpa shamungakuna. Shuk alli obreroka chaykunamantami wakichirina harkarina. Ama laduyangapak, ama chikrinata sakingapak. Achkakunami kay punllakunapika manapish ninakunata rimashpa purinkuna. Supaykunata mashkashpa purinkuna maypi mana tiyashkapi. Achkakuna ninkuna kanka mana alli tukungi ungushkalla kangi supay hapishkamanta. O mana kashpaka ninkuna kan uchilla kaypi kshan llakichishka ima mana allikunata rurashka. Chayka phiñachinmi. Supaykunaka krijkunapaq kawsaypika imata mana rikunata charinchu. Shinapish ñukanchikka ungushkakunamantaka Tayta Amituta mañanami kanchik. Shinakaqpipish mana krinachu kanchik. Shuk krij pani, shuk krij wawki mana alli tukun supaykuna charishkamanta. Supaykunaka mana Cristota chaskijkunapimi kan. Shinakaqpika ama krishun ama chaskishun chayshina yachachishkakunata. Kishpichi Cristo shamun shuk runapak shuk warmipak kawsayman supayta charishka kaqpipish chay milli mana alli espiritukunaka mana tigrangachu Cristo Jesús kawsanmanka. Chaytaka ñukanchika allim entendina kanchik. Cristo Jesús ñukanchikpi kaqpika chay supay mana alli espiritukunaka mana kawsaytukunchu, mana shamuytukunchu. Shinallatik shukkunaka supaykunata mashkankuna fotokunapi, parlanti cajakunapi, ima muñecokunapi, ima pukllanakunapi, imatik tukukunchik. Kishpichi Jesucristo hatun cruzpi wañushkaka mana chubalin. Y a Dios pakshimipi nikun mayhampish Cristo Jesuswan kajka mushukmi tukun. Tukuytami mushukta rurashka ninmi. Rikunchik kay verso 18pi imatik tukukurka. Paykunaka kashkatatik yachachishkata krishka hawa sakishpami kunanka ñami kawsarirkanchik nishpa yachachishpa purikunkuna. Chashna nishpami tawka krijkunata pandachikunkuna. Rikuytukunchik apóstol Pablo 1 de Corintios 15 pika allimi rimakun kikin ñuka kutin kawsarinamanta. Shinapish rikunchik kaypika pandata yachachikushkata. Y tuki chaykunata rikushpa kay punllakunapi llakirinchik. Shuk yachachikunawan shamunkuna. Krijkunata pandachin, krijkunata muspachin. Ashtawantika kunanja krijkunata. Y mana kunanja krijkunata. Uni wata krijkunami kanchik nijkunapish mana Dios pakshimita yachashkamantaka hawallami krichishka hawallami pandachishka kunakan. Chinakaqpika shuk alli obreroka kaykunataka yuypimi charin. Chaymantami achkabalik kan ya Dios pakshimita yachana. Chaymantami achkabalik kan alli yachachikkunata uyana. Kuyashka uyakkuna yuyangichikchu kikinkuna alli kashkata. Ya Dios tiurina wasipi supaykuna tiyashkata y chaymanta mañana kanchik misi supaykuna mana allikuna laduyashpa rukshishpa richun iglesia ukumanta. Kishpichi Jesucristo pak yawarkamaypiti. Achka gentikunami rimankuna kay liberación nishkamanta. Y astawan rimankuna pasaq watakunaman tigranamantapish. Ya Dios pakshimi Bibliapi rimakun ñawpaka ña sakirirka. Ñawpaka ña sakirirka pasaq watakunapi. Chinakaqpika astawan ñukanchik kaykunata yuyarishun. Tukimanta yallika Cristo Jesusmi kacharichi. Cristo Jesusami kacharichi tukun ñukanchiktaka. Y chaymanta kallarishun astawantika wiñashpa espiritualpi. Astawan Tayta Amituta mashkashun, ayunashun, Dios tamañashun, Dios pakshimita yachashun y chashna wiñashpa sinchiyashpa katishun punllanta. Shuk alli Jesucristo po obreroka yachanmi uyanata allimichik rimashkata. Riksinami kanchik allimichik rimashkata. Chinallatik kay verso 22 pika nikunmi hipa wiñaykunata urmachik munaykunataka kanmanta karuyachinki. Apunchik Jesusta chuya shunwan mañaqkunawan kashkata rurashpa, alli krishpa, kuyashpa, sumaqta kawsashpa katilla. Ñukanchikpak ruraymi kan kuyaywan yachachishpa katina allita. Mana allita ruwaqkunata pandarikuqkunatapish kunana kuyaywan.
harkana ama hatun llakimun richunkuna ashtawanpish kishpi richunkuna. Chinakaqpika huyashka uyakkuna ministinchikmi evangelio mantaka krikkunaka llakita apana. Ministerishkami kan sufrina. Rikushkanchik apóstol Pablo kaypi chusku yuykunawan ñukanchikman parlan yachachin. Ministerishkata krikkunaka sufrina kashkata alliwilli evangelio mantaka. Chimpapurashpa yachachin ñukanchikman soldado shina ministishkata sufrinata llakita apanata. Chinallatik rikuchinmi ministerishkata kashpashpa mishanakuq shina krikkunaka sufrina kashkata, katirana kashkata. Rimanmi chinallatik krikkunaka ministishkata sufrinata tarpushpa kawsaq runakuna shina. Ministinchikmi chinallatik sufrinata alli obrero shina. Kuyashka uyakkuna, kay capítulo 2taka yuyarishun punllanta ñukanchikka llakita apana kashkata, sufrina kashkata, soldado shina, kashpashpa mishanakuq shina, pacienciata charina kanchik agricultor shina, sirvina kanchik, chaskishka allinishka obrero shina. Sirvishun ya Diosta, ama qillashun, achkakunami wawayashpa shina kawsanchik, wakinkuna karin arrepentir shinami kan kriktukushkata. Ama ya Dioswan piñarichu, ama tandanakushka krikkunawan piñarichu, sufrimiento pikashpa, ima llakikunata apakushpa. Llakikuna sufrimiento ka ministerishka tikmi kan krikkunapajka. Chay sufrimiento chay llakikunami ayudanga kikin ñuka Cristo Jesús rapicharirachun. Ashtawan ñukanchik kikin kawsaypi allichirishpa katingapaj, tutay punlla. Ashtawan Cristo Jesús mun rikchaq kanamun chayangapaj. Kishpichi Jesucristo ka allinishka kanamun chayangapajka, llakikunata sufrimiento tami pasarka, sufrimiento tami apana tukurka, chay ñantami katirka, y chashnami alli kanamun hatunishka, hatunmanda kanamun chayarka. Kishpichi Jesucristo ñukanchikta ayudachun, bendiciachun, sinchiyachichun, tukuy chay sufrimientos kunata apashpa katingapaj, kay mundo kay pachapi kawsashka kama, kashka kamaka. Dios bendiciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.